Eżis, Maltin u Għawċin! Hi! You're right, you're right. Alright. X'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel kieku tiġi eletta bħala MP? Naħseb kieku nċempel il-familja. Unbat ngħid thank you lil kull mineni u għax fimni kull ilhom jiġru miegħi. Tifhem, so dik l-ewwel ħaġa. Inċempel il-Mark, ngħidlu xara bank fidejk. Bye. Naħseb wara kampanja bħal dik, naħseb nieħu break jiena. Kun sorpriż ħafna ma naħsibx li qatt ħanitfan nomina biex noħroġ għall-politika mhix xi ħaġa li toġobni. Immur nikol. La dubju mur niċċelebra ma nis li votawli. Immur impaqpaq magħhom. Nibda naħdem jaħasra. Ma tgħux kafe? Ux nieħu kafe, le, nibda x-xogħol u daqshekk. I am very excited here for the election, so I want to use my vote. And when I use my vote, so I go coffee and again I start my work. That's it. Jien nixtieq ħafna norqod fis-sodot fejn raqdet ir-Reġina. Issa, dik ma tantx tista' tagħmilha kif tkun MP, imma naħseb illi kif tkun MP kollok aċċess għall-informazzjoni ta' fejn marret fi żjarat statali Reġina madwar l-Ewropa. Probably go sleep għax I'd be very tired. U nkun nista' mbagħad imur f'dawk il-postijiet fejn marret, ġest kemm norqod mhux magħha, fis-sens norqod fis-sodda fejn raqdet hi, ġest biex ngħid jien raqat fl-istess sodda fejn raqdet ir-Reġina. Nieħu break u mbagħad nibda. Immur norqod għax inkun jiena wara door to door. Mur naqa' shopping u hekk u qabel ħaqni wara dak ix-xogħol kollu lele. Jiena naħseb nagħmel liġi kieku biex kulħadd joħsib il-faċċata ta' barra tiegħu u ikun hemm multi għal min ma jħoss ħsieb il-faċċata. Kif timxi u xejjer li kieku kont MP? Mhux l-istess kif timxi u xejjer meta ma tkunxu. L-istess. Alright. Nagħmel hekk, ma nafx kull xwej. Tagħmel hekk u mbagħad għaw tiġi sa wiper. Probably ninżaltok. Klajt, yes, klajt. Tuwam, ole. Nxejjerek biex naħbil bye-bye fleb. Bħal Reġina. Jiena nħobb nanna, allura nibda nanna il-kull minn nara. Xi kolli trademark. Idealment biex tkun tidher sexy. Imma kif naħseb li kieku vera nagħmilha xejn clumsy. Finally get to do my queen wave. Ma normali u nxejjer kieku taf kif. U nwadda f'xi bewsa l-emmulaw, f'xi kappell daqs dinja. X'tilbes tittaj li? Tilbes kieku mela. U kieku tajx kemm nider. Kieku nilbes ħaġa li vera nkun nider biha, żgur. Kif tibdih mass meeting inti kieku? Eżis, Maltin u Għawċin! Insellem l-ħbieb, insellem l-edewa, insellem l-ħbieb u l-edewa, di biex nambef titbijar għal-play li tużem fija l-maratijaj dil-siri bibu edewa. Eżis ħuti Maltin, Għawċin u forsi nindirizza anke dawk in-nies li jgħixu kemm huna u għax qatt ma nindirizzaw. Kun ngħidilhom eżis ħuti, Maltin u Għawċin, grazzi tal-li votajtuli. Ħuti Maltin u Għawċin, il-vot tagħkom huwa importanti. Ma kieku jien naf pereżempju sabiħ tajt hello you beautiful people. Xi ħaġa naqra hekk iktar. Naq differenti. Grazzi tal-fiduċja li għandkom fija l-ewwel ħaġa. Hekk nibdih. Hello, everybody, all right? How are you? I don't know. Kemm minħobbkom tal-li votajtuli u kemm se naħdem għalikom. Eżis ħuti maħbubin u ledi. Nixtieq nagħmel mass meeting għall-Għawċin. Biss, in which case kieku jkun jibdaw. Eżes, ħuti Għawċin. Ejja ħanieħdu over Malta. In-nies jaħsbu l-Musulman ħiedu over Malta, ma l-Għawċin qed jagħmluha. Taħseb ftit.